Hi guys, welcome back ke channel jengam das ngian pen EP kumno bansu design ya ke sleeve ma ke blouse sem ngaladap su menen ngaladap su ka lightly ki blouse tangba blouse sem em tabaya kani pada ngaku ban share lang bat phi nomor kani ke come down design em kani di ke design blouse mah simple plain sleeve shoe cut with 1 inch nang ni pedang kani em kan sa cover kum tu bah pedang ngan ai dai da kipels em tamut kipels design kinlong kum ni ada kinlong nang ni kum tu sha do sini and ngan peni fi kum no bansu ya kini kipels mah baik tu de kumno bansu kini kipals pada kumno ban jo ka measurement keju ngan peni pi ngaladap mark di kicok okey baik nah tu sano kum tu ada kan man confuse hap deng mo lalat kum tu anyways baik ngaladap ban mark kini keju kini kum tu tu kum tu mak kumju do chok nang ni shani hai ni ba marking point ngan su di pol sang ni su street ki pol sang ni kini ki pol ngan I do ni you of white do ni of white kini kini berit bat behek ngan choose tang tu berit nga kat banga ibiang ngan choose da nga ibiang dini behek ngan ai di behek nga ibiang ni berit ngan ai berit. Okay guys, minta pada ngamut banjit dulu behek ban kampau tang ba behek nga ai atliu la duna kegap shi nga ai lai tliu ula kapnya kegap shi so nga choose daun ni berit lai tli nga ai ubiang hamar babiang si inci kegap namar bahang ni pedang dan si inci am kegap so ngahaban penbiang ke itu ke measurement jangka gap mah yang design so guys minta pada ngasuk dan lakso ikni kipos kumni am no waypoint and then ban arsen laisen su haju bet penrung bet uksai hapo jong kini kipos. Okay, hang ni ngan pen ibni ap hai phi no ba la kham jan am pinta itu ba new point new way and nasi liang ma dem ta pedang ngan tap upal sa pedang lightly kipal sa pedang untuk pada ngan sa dung ai tui point i bangala mark nasi tie be tui rong blue fi untuk tenang tu pada ngan dung biang and penrung biang yo turnia ha pedang jong kini kipals lightly kipals arsen laisen ngan le lada urban uksai tetang arsen la biang lada urstang uksai tang bakam ai berben namar ba skemak nang ba unupals lat okay de mentang ai arsen laisen ngai untuk pedangan sa pen scam and then ngan sa pendukut yo nuksai uli ive i lain pendukut yo uksai okay tinang tu ter hado bandakut kumju minyesu and then blouse is ready okay bet fi kuntu hado bandakut okay bet ke fitting bah ke blouse am. So guys, lada pi internet ya kini ke video jenga, please like, share, comment, but subscribe ya kini ke channel jenga. And guys, ingin saya kenduk pada hak way part ke video dah, ki way part ke jingsu. Till then, take care, God bless you and bye.